Good evening, ma'am. Krumzari, asi ma'am with the Pudu Laxari notice title to ma'am with the Pudu Laxari topic. Say popular government likely after Bihar election Havani and Obo Huzik. I'm the latest one of Fangba, I'm breaking news or by notice TV breaking news something me am the Thambagi Kunsa Rosake, Koyuzi, Kogi Honorable MLA Lamla SC, convener BJP Legislative Party Manipur Kogi MLA KIC Bomsan Thadrokpa press state Benam Hutamyamda Pathoksake. BJP MLA Singh Center Leaders in the Manipur Huzik or Film Kanganaba State Asida Santi Hanjilanaba Center and local Libab Fish process to Naloshinduna Perzagi Apambagi Matungina inclusive popular government Ama Tambinaba Amadi Maduda Aikoi MLA Singh Kari Todang Lobu Yabaki Havagi Matanga Watana Namba Didi the Setbani Aduga Tangni Sadivatasi Tangni Fanda Numidang Pung Taruk Tabada Sadar Patel Makta Laiba Manipur Babangi Conference holder BJP MLA Shinga Anishuba Mifam Pangthoki Mifam Aduda Notice Ki Coordinator Amadi Manipurgi in charge Oriba Dr. Samit Patter Susar Yaki Manipur da popular government Thamnaba Center Thorang Taure Atubada government Semlagani Amadi Hauzik Lady Ba PR Asi Maka Sangdoloroi Haina Samit Patter Namifu Fondolamki Aduga Organization Gi Matang the Suk Kananaba National General Secretary Bill Santos Ka Ngasi Ayufung Taramatoida, Mahaki residence, Unaki, Maduda, BJP, MLA Taruna Saba delegation, Amaga, Unadona Hiram Kayagi Matanga, Punga Masuna Kanaki, organization gave Makai de Gisu, Atubada government, Shem Navagi, Asiat Pataza, Piraki, Aduangasi delegation, Tim Madu, the Yauki Basi, Sri THOKCHOM, Saitobata Singh, Honorable Speaker, Manipur Legislative Assembly, Sri Thongam Biren Singh, former CM Manipur, Sri Thongam Bishojit Singh, former Minister, Sri Yumnam Kimsan Singh, former Minister, Sri Govindas Konthouzam, former Minister, KIC Bomsa, Honorable MLA Lamla Yeshi Haiba, delegation team Masigas Unadona Kogi, Atubuda Manipura, Popular Government Nama, Lagani Haibugi Matandu, Kogi Press Statement on the Tado E. Huzukiwana, Adua, Nasi Tamzari topic Sigasuyam, Marilina Bai Kogi, Tongan Bab Miamna. Sakangna ba panelist sing equity study of the national library han sakta ko kitan zadu lojage ai hek na kan fambi riba miam na thodo ino sakangna ba equity huju manipur gi issue ge ada mina ko oi ba phum ga thambi riba kai khun mazari boza SHANTA NAHAKPAM general secretary UCM uza sudaram noksari duga ni shubada uza MEIBON PAOMEI uza sudaram noksari duga ahum subada egin na kan library ba uza ngon bazar bada uza KIRAN YENDREMBAM uza sudaram noksari uza han bigi khone lakseningi ba equity ngasigi Tamjari topic Asigam, Mary Lena, Kogi, Hanbugisi was a kid and the Laxage, Kogi, was it a popular government among Manipur Gi PR government lady Basilo to Matunda, Bihar election Matung, Hybrid around Kogi Nabembergi last week, Kumbada Kogi, Sukshodana. Popular government among same boy Yabu to play the Hiba Kogi, and see if the two Libo president Sidasuyori, Eduga, one to one press. Northing todo electronic media sing su aduga cover sing su loinamak ti owner have dare hari bai ko gi ngasi thamlibu topic siga ko kamani yengbe taseng na ko gi Bihar election matung da ko gi government amas minus yama kadra na leraba pot to ko na ngasi gi ano development da hai tare ko nan tarik nipan gi evening pung manga makhai ta matam da moi Sadar Patel mark ta leiba ko gi Manipur Bhavan da conference hall da BJP gi kano gi Northeast in charge hai tare ko coordinator su Manipur gi Samit Patra yaung na makhoi mefam ma ha moina phammani adugi numit phambajigi manung jai koina phamme taraga su makhoi gi oiba chap chap statement sing koina dum phangdan lai wakan sagat pa aduga media na phangba pau electronic print media tongan social media da adum achum bas yawi aram bas yawi phonga dum chamam nar lai adunga sidi koina convener BJP Legislative Party Manipur KMK moga delete toriba potugi convener oiba koi gi KIC Bomsa lamlai SC gi MLA na mana press list ma thadro poda hujiki haribo wafam anchor na panbi gi sing do yaure aduga center gi leaders sing na huji makhoi da pirak pa thaja base ko yam athu matam da popular government ji semani haibji ji Samit Patra amadi ko gi ngasai gi LC Santos ka ngasi ayu pung 13 ta maton ma gi mayum da phamme
PAOMEI हाइबस तम कोई की डेलीगेशन टीम तरुण साबा हाइब तंग साइपल में यावबी गिबा कोई स्पीकर TH हाइतबता हाने फॉर्मर CM N बिरेन अरगे हाने मिनिस्टर ओम अहुम TH बिशोरजित युमनाम खेन चानम दि गोविंदास कोंथोकचम लमलाई बोम चाय यावनो कोई तरुण चलगा फम बसिदा अखोई मसी डेलीगेशन टीम जिसु BL संतोष नान समिल पतन थु मतमदा कनो सुमाइना अखोई की शांति खरा हंजला बनिना अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट अम इंस्टॉल तोरने हारे हाइबसी हाइना थपोट अमा मोइनो हुजिक स्टेटमेंट्स द पीरगा प्रेस रिलीज के जो उरे तसेंगना यावरे सिदैसे मखोइना हाइबसी मखोइना थंबा अहाम पॉइंट दा सेंटर की लीडरसिंग दा मणिपुर की हौजिक ओरिबा पिबम जे कनो दा खननबा अमदी स्टेट की असिदा कर शांति पुरकनबा कोइ सेंटर न होनरिबा सिंग सिदा पीस प्रोसेस सिदा कनो दा थुना लोइसलगा प्रजा के अपांग मतुंगिना इंक्लूसिव पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थमनबा अमदी कोई MLA सिंग सिना मखोइना करी थौदांग लौगदगे हाबी वातानबा चटपनि हाय वाफम सिंग थमकपसे अखोई तसेंगना हारगदी मोय पार्टी को मनुंगददी वातानबा चटपा मदुगी पोते कोइन उरुबा यादे अदना अखोई स्वाइदा अखोइना ngसाइगी अखोइगी लैरिबा अखोइगी थोइबा कन्फ्लिक्ट क्राइसिस सी सहीनिगा मखाई फाजलबनि हुजिकसी सबचानाको सहीनि मखाइजि लोइसिना लैबसिदा अखोई तसेंगना हारगदी अखोई हुजिक ममांगदा मरकता सही मुकी मनुंगदा अरगी हुजिकी मखोइगी सु एक्सटेंशन तौजिंगाइदा लेरंबा इरांग मयाम सिंगजि तम तम खरग सेंटर सिंगन थोंलोंजलकांदा कुकी गी लालोबो सिंग कुकी गी CSO सिंग तोरंबा मोगी यामना करी वायलेंस ओइबा मोगी गी नैरेटिव्स में नेसेस में दिखरदी हंदरे हाबजे कोइन लोइन उरे नोमै कापा मखोल के तागिद्रे अदुबु हुजि एखोइना हाइजनिंगेदि एखोइसी तसेंगना हारगदी हौजिक लैबा फिबम सिदा मसिगी नोमै काफलक्तबसिना मरम वरगा शांति ओरे हाइगद्रो हाइबगी क्वेश्चन अमा लै अदुगा बिहार के इलेक्शन सिगी ममांगददी एखोइगी मणिपुर की पोटसी इंस्टॉल तौरकने हाइबदी कितंग थाजब वाले अरुगा हुजिक बिहार के इलेक्शन मतुंग दाइनो थंबिरैबा पोट ngasi नैनेरिबा टॉपिक सिगी मतुंग इना ngasi थोलैबा मखोइगी प्रेस लिस्ट के येंगोरगदी मसी ओइथोकपा याबगी पोट अमदि लैना खले ममांगदा एखोइगी थमगिबा मयाम सिदा एखोइना ngasi थाजदरगा सिदा करिगी ओइथोकपा याय हाइना एस एन एक्टिविशन कोन हाइनो कइनो हाइकांदा मोय ममांगदगी चीफ मिनिस्टर मुनबनि हाइबा सिंग मयाम से ऑलमोस्ट सिदा अमा खतंग सिदा माने मयाम हाइना राधे श्याम वालेको सिदा हाइबदी मोगी डेलीगेशन टीम सिदा मी तरे सुरा दे सामदो यावरमबदी चीफ मिनिस्टर मुनबइ कोइना हाइनरिबा सिंगजे लोय यावरे हाइरम याबदो अदुम खतंगदी वालेको अदुबो एखोइना मोय मियोय कुनगा तरेत मोखोई मैम अमा सुमाइना यावरे हाइबसी मसी सेमकनी हाइबगी पोचे हुजिक एकोइना सिगी पोसे लागरि तंग कनो तौबो लै अदुबो स्वाइदा एकोइना गवर्नमेंट सेमदबा PR आर्टिकल 356 चलाइबा मणिपुर मिसी मेना थोपो लोशन मंगमदना लैबा अदुगा मसिगी पोसे सेंटर न तौगेदि कशु नते स्टेट न ngमद्रगसु पॉपुलर गवर्नमेंट लेत्रगसु जी प्रेसिडेंट रूल लैबा अदु गवर्नर्स रूल सैनो खंगनबा लै मनुंगे तौगेना तौबुदी याबनि हारंगसी लोशन लैबगी पोचे ngasi प्रजासिंग नुवाइतना अदु ngangnei हौजि कोन सिदा वांगांग बै लाकांदा गवर्नर गी दसु मसी सेक्रेटरी रिव्यू मीटिंग ला कइनो आर्मी की पुलिस की गाड़ी गाता वाई चाय ले होई मधु करम मखल की मीटिंग नो कोई खंगदे अदुना सिगी मथक्ता अमुक अखोइना यामना नुवाइत्रिबसे सुमाइना अखोइ पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लैत्रगे मनुंग खुदोंग चाब लौबा हाइगद्रा नत्रगा मणिपुर की हिस्टोरिकल मोनुमेंट सही सेंचुरी फाजल हेलबा अदुंबा शिलोंग की मणिपुर राजभवन जी अखोइ थुगारगा उत्छाना थंगिबसे मिफुन ताना ओदोकिबसि मतांगदा मेघालय की अखोइगी गवर्नमेंट ना मधु अयाबा पिगिदि हाइना कर्नल संगमाना मागी प्रेस स्टेटमेंट थादरोपगी पोट अदुगा मसिगी हिस्टोरिक मोनुमेंट सी राजबारी कैंपस मनुंगसिदा मखोइ राजभवन साबगी अयाबदि पिखि अदुबु राजभवन थुगाय हाबगी मेघालय गवर्नमेंट अयाबा पिदियन अमुकसु हाइरे स्वाइसदा अमुक एखोइना ममांगदा एखोइ स्वाइदा political gi mogi parties singi makhoi gi tholaiba machin singida amuk praja singsina songning base khoi manipur gi oiba merger agreement gi khoi gi kaino se wahan thok la hendana ba aduga masibu khungul liriba amade tungda lirak na ba hona ba surol mayam amada masigi posi phagi da thokna ba natraga mirai ba manwai pot amada ngasi de khoi sigi ningdhok pan ba lebak amoina sahi lising ani ohum gi puwari leina thajari ba aduga south east asia country manungda maina maning makha ta na palam ba lebak abani haibagi history se onthoke khalibra haibagi pot amak madungda hidden लाइब्रा हाइबदनी अन कर्नल समाना मागी हारिब स्टेटमेंट सिंगदुदा एकोइ पोट सिंगदो एकोइ कनो तौब लेते अदुबु हौजिक शिलोंग मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ना मसिगी चेनब सिंग चेराक पिगदौने हाय चेराक पिबु खकना एकोइ तसेंग हारगदी हिस्टोरिकल मोनुमेंट अमा शंकुपचाना थुगाइबो इफुन ओंथोकिबा अमु इरेक्ट तौरगा सेमबसु यागदौ पोट नतन याम अरु पोट नगुले अदि स्वाइदा एकोइ इरमदम मणिपुर जिगे कंगलै पाक्सिकन लेजब हिस्ट्री मैम सिंगसी सेमदोक सादौनब होनबद तसेंग कुकी की प्रूफ सिंगिबा मोगे जेलेंगम प्रोजेक्ट मनुंगदा मखोगे अनौब हिस्ट्री सेमनब तौरिबा
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯁꯤꯂꯣꯡꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯦꯠꯇ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯗꯨꯒ PDAꯗ ꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯗꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯗꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯕꯥꯏ MESC ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯠ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯔꯤꯅꯣꯚꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯐꯖꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ NPP ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯔꯅ ꯁꯦꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ DGPꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯅꯣꯡꯃ ꯀꯔꯅ ꯁꯦꯃꯥ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯍꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯅ ꯁꯦꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯈꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ NPPꯅ ꯁꯧꯒꯠꯀꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ BJP ꯈꯛꯇꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯣ NPPꯒꯤ aduga state amagi chief minister su oiriba aduga laga swaista magi campaign tawdong lakwa pota thama iba pot sidaista kaigumba government semak tari yaugani haiba pot ama la abanina masigi pot sida ekoina hojik kitang ekoi madu chapchani ekoi mimangdadi udri adubu ekoina khalambana hojik tha taruk ama mapung phagra kanda tha taruk ama mu extend torokan jik chahi amagi extension tor leibase chahi phawatringai chahi loromdai he aduga swaisida ekoi gi tasing hek November dai dagadi kaina koina predict tawdi madudi koina kaino tamne khangre adubu masi loisandringai manung hauji pot fibam jira sum santi leiba man bai da santi makti oidri ko sida eviction khara tawba natraga free movement regime gi madugi hanjalanam ne hai ne koina casper gari mayam ama army gari mayam chappa gari majam pu no free movement ore abdi yadabani ko ara swai pot smai jathrak percent yaroi adubu sumba pot mayam jira maram ore kan masigi install tawna erect tawna popular government honorak pasdi aina khanjaba da double engine government ore kan da ngasi di suspended animation thama dissolve taw thokton tambasina government ama soidani lakhini amuka extension taroga tha taruk ama lakadran khalam bodu ji tha taruk to extend taw dabida hojiki hariba north eastern state ki in charge su oriba aduga khogi organization ki national ki general secretary su oriba moi anina sumaina masi extend taw dana sumaina peace ki porokna ba install taw no ba hairak panina makhoina hairak pa statement duna hojik se hairam dagadi madu press release oin thador pa yaba poti oiroi adu thador abani press release oin masi ki potse sumbuju yaina khali aduna sigi potsida ekoina hojik khanariba ngasi ki topic popular government likely after Bihar election je adum sui soidana masi di suigi potse semakhadraini khali adugi outcomes natraga madu hujik koina lairiba conflict solution loide khangde adubu si sema matamda sigi potsi tar abnina manungda khanabada yarom bayai ta yarom da bayai koki ge MLA kaino duna tara duna hai tare amadi kaino tawgre adubu makhoi lairiba taret amadi BJP oridina ko swai matang sida objection taroga mokhogi lalawbu sina threat tawba mokoi CSO na threat tawbu da chatlaga layga su makhoina masana totally MLA drugi resign taw thokhiba ama natraga masi BJP ge hujik lairiba manipur da moi lehori ba kangu sing government semna honai chida khoi national gi leaders sing central leaders sing instruction piraga makhoi chi tanthorok pagi pot amai khona chai ani makhai tanthok ude makhoi action lawdi haiba sing che masi gi lawna bagi step amasu government ama semak pata gadi makhoi tugaina honak tagadi swaida ugani adu lawba horgu taragadi aikoi manipur da peace hanjale haiba jigi onkhalakpa mu oigibe aina taga totally ngasai gi khoi illegal immigrants sing deport no hona ba biometric attendance lawne na home minister lauthoki ba thana thana lewak sing da kaino tawba hogi ba aduga madugi potna maram kana bangladeshi particularly aduga Myanmar singi pot admai lawni hab lawru kana masigi deportation toroba syama aba aro tagari popular government je kaino da semak pa yaba ge install torokanda santi hanjalakpada manipur gi khitang di mateng pangdan khali aduga parja miyam gi wakatpam leitriba governor sanga yata miyam wakatpam ngamdawi pot am leibunina madugi pot wakatpam amadi semak pa taraga de leigadra ni khali maduna loina magada sem lor kana afaba khuding ola ni haibagi poti haiba ngamde na ismain thamsaki noise and wrong sigani subu question sa MEIBON da loksage kogi laksani isni kogi huji kogi popular government ama after Bihar election da soidana maki oibi ai bagi kogi president mena su koi bujare tobudu koi huji Delhi de riba MLA sing asi kogi General Secretary Bill Santos unara matungda kogi Prime Minister Narendra Modi amadi Home Minister Amit Shah ga unabagi matangdadi appointment ki matangdadi huji phau laikhai ta bangamdri haiba bawng sum leiri haiba dai funna tamai yingbe Kanani aibu thambo haragadi ekhoi hojik popular government thamnaba popular government leinaba masi ekhoina hojik miyamna pami MLA na miyam chatli kholi masi popular government thamdori si kaigino ba hana popular government leina popular government leina hariba kangrup ani gida peace purpose ngamdabagi damakta leina
मधु ngam center suni state suni leina masi ngamdrabagi demakta limitation suspension si leihibani thatru ke another thatru muga order thokre masi kai another thatru thokpano haiba matam sida masi su hariba conflict si solution propongam daba peace negotiation ngamdaba center na su ngamdre state na su ngamdre madugi demakta mo extend tobani aduga hojina aina sum thonjaning ba pointing asi hojiki Bihar election the popular government lakani habse kam haina lakadori no hairi ba popular government asi leina hairi ba conflict koki ga metei ga ni maraksida peace negotiation tawangam dra bigi damakta thongki ba pot ne masi tham leina conflict se hojik akoi changthok changsin yadri aduga hojik aduga chathok chasin yadri aduna hojiki free movement ya handri aduga buffer zone leiri aduga cookie ga meitei ga unabsu yadri even public hayu khinova hojik elected oriba MLA hoji government popular government semani na ho wanong ne chaliba punama asi kesu cookie gi MLA kesu unabangam driba asi gumba tanjara pada kamaina bi Bihar election matungda akhoi government form toguni na hairiba party dugi spokesperson or suya ama ose hariba se magi interest khakteneba center gi interest yaudriba sengu bagi interest yaudriba aduna masi kai gi mo aina si hariba na bo semba taragadi akoi hariba center bo koi hagi roiseba hojik leiriba koi gi popular government pamriba BJP government elected oiba 26 27 kuki yaudраga na 26 male msi ko adu masi 26 from manadraga kamaina akoi Bihar election matungda government formation tawguni haina kai public lan alanba aduga alanba 타잔바 아주가 미암다 뭐가 사원비야 버기 뭐는 ngang 비시 까이기노 뭐이보 하이리보 아시보 짤리바 미싱 호지 하이리보 비하र election matungda 소연 떠러니 하이리비수 마사 하이리보는 파포 타자름 기로이 버거 마시나 타प디 까이기노 보 하이리보 leadership registrator다 BJP manipur government gi Kari Bamata registration leader for Kanmangam MLA sing the Kamhina popular government Pokado have said a Tamjaning ever. Mandi, Makui Masen, Makui Pao, Tamjabanga, group any home Tora, Lega, Kamana cookie, the negotiation to Dinova. Young Sepatana Haido. Nakoi asi ai koi di GP Nandagasu unabang appointment robong amoy home secretary robong amoy prime secretary robong amoy masidi nakoi ga direct to guda banate party gi through the lakada bani habidi highly ba center na highly ba asi government thamba pamagadi Bihar election matung do orsu thamba pamagadi highly ba Manipur Pradesh BJP party Malaysia party president ki through the harakane oh moi ki leadership khalo moi marak ki leader khalaga hai governor da claim to holo aduga center da governor na approach to pom tamda soidena moi du government senbi gani haibudu harakada bani ba process la li bani ko aduga maru obedi handak ki study ba government formation to ni study ba se masi ke gino bu chumdaba I koi lady ba MLA si akoi responsible lobamdre leadership puthopangam aduga hariba peace and conflict ani da peace propangamdre buffer hangdo pangamdre aduga keniso free movement ngamdre aduna nakoi go atom the one moment capacity ekoi asi Manipur gi statehood pangkhibadegi masigi government registration ma leina la capacity handak na ham boram su ya na khaliko aina khangjabadi any government formation tom daida registration leader hai si khaliko aduga hauji amuga aina hajaning badi kenona mogi in charge na Manipur in charge na man hai masi government formation to dringi mamangda ko kukiga mitaiga koi peace makapuro madaka oi hariba ka peace makapuro madaka oi riba dudi hariba government popular government lehenninga seliba chongniba aduga Delhi da purga staliba asikumba pulma masi maratagi kokida peace port na bagi process kana na honari geba kana na mayai da satlaga wari sanari geba adu
government ju formation to biu koki ju thembiu hari in charge na hari bi chume lowe ba masi government legi hari di hari ba koki hai ba metai hai ba naga hai ba ahum thokna leiri masi koi punna phamina raga koi peace negotiation makak yana makha makak ta lapu matam da government form to ge habini mugma ma na ngangi ba meaning jo haraga lawraga di mukhoy adu agadi sali ba emergency na kama ke gi ramokta likely Bihar election de to ni hade di Bihar gi election lakti mang da di sabi patan habi budo negotiate to na bagi kuki ga kana no negotiation chat doino kamana peace doctor di saka le roi habini ko ken ni haise any popular government thamloi habini sabi patagi wangang do moi saliba emergency do wa haide khangdra adu ma wahi amakh hari budun kuki ga metai ga peace purpose faudi popular government lak hoi haiba sab manana ma haiki ko peace han gadabni habini phamina se habini aduga madusu center na process tawri haidu hoji ko latest da muga leise hoji ni suda handak extension to khiba gi matungina koi any political demand se time bound da koi negotiation to no hona gani hairu bedigi hayeng se mu silong da koki miam pundori bako mo meeting to dori bako CSO miam adu kali and UPF ke ka KNO ke mo di miam pundori adu di asi separate administration demand gi consent no bagi no kamaina to si strategy hop pagi hayeng si silong da phamni na su tori adu agadi haiba contrast level peace adu mi di separate ke mak ya pa mu hore adu akhoi na mu go popular government thamning ba singsina peace ki demak ta kana hotna ri ge ba kana hotna du ne ba haiba legislature singchi responsible kana lawru ne ba ka aduna mase koi 2023 da popular government lei na masing bagi issue thorga hojik phone negotiation to bangam da ba aduga masing ba lei riba asida yeng pataraga di ekoi Bihar matung nasu government popular government lakhiroi aduga hojik 2026 ki February fauni adu fausi kuki ga metai ga sin negotiation to bangam da tagidi free movement san mangam da tagidi buffer zone lo thopa ngam da tagidi popular government la pa sidi ekoi parjamiam su politician sing su thaja birukhinu masi government na taseng na center na masi popular government thamlagi haragedi akhoi sai amakhaki yanga akhoi isina maitai gi interest khak ta popular government pi roeba manipur interest de pi du ineba center na to thamdu ise maitai gi interest khak ta masi thamdabi yadre haina tawraga popular government thamuda manate aduna haiba community lower represent 60s na represent toriba aduga 34 35 laiba tribe ki manipur gi represent toriba 60s mla ki yengaga moi soidana to ingel gi moi action lo pi ke gumba masi free movement border kanu gi buffer zone aduga kuki singa faminaraga wai sanaba gi center na hotna report popular government la wai na aham round se thumjage yam noi se ja ko an brown sigi ko gi question si ko ja san ta laksage ko gi lakchani nge basi ko ji ko gi yamna phongphong sana festival thok pa myam su nare to bodabu ko gi Lady Fibam Sida BJP ki Maruiba MLA Singh na Center to Satuna koi government ama profession tawna gi damak takna bahoruk liba asi koi iramdam Manipur mai cha liba aduga hujik Lady Fattaba situation asi fagatna gi damak ta honaning bagi apambu wakhalonda promotion tawning libra natraga masa masa gi fam amati party kanna gi damak ta tawribra haiba si matang di ka baina yengbe public na su koi yamna hangnabu hangamani haiba tare kamana Sakar sembei wafam jadi yam sengna di semu semge dung ngam jane da semge ding ngam di number ri yang kan da ko number gi khatang khala ding ngam sakar semge kamai ngam mino hai kan da so ma ko yeng je ko ngasai ge manipur da hojik lai se kanoni koi gi BJP gi masing je BJP gi apun masing kunthra ga taruk la kya no lai ji si 37 je Sima that 7 Zikuki, the Kaito Krasevo. 7 cookie Kaitokta, so NPF Sehana, NDA Alainico, Mangaleko, NPP, the Taruk Lego. Adu Matunga Muka JD usually river.
JDU दा अमा ने हुम मरी मंगा लेरीबा JDU जो लेरीसे TS अरुण कुमार ने मसी ताबिरेन का तुम चमिने लेबने को तुम ओपन ना इने जेबा माय पार्टी नी अब्दुल नसीर तुम ताबिरेन की पार्टी नी मसी आई ताबिरेन है ताबिरेन सपोर्ट वन ते को हाने की एक्स मिनिस्टर की वाली नी वाय है चमिने है वानी को अदगी असाबुद्दीन जी तुम मवांगी BJP गवर्नमेंट फॉर्म तौबदा चौबर रोल लौगिबने को अदगी ngसाई कुकी मक्तसु JDU दसु यावरी नांगसलुर सिमते नम यावरी को अदुई मतुंगदा LM खाउते जिसु ताबिरेन की मीने सिको सिदा अमा नि हुम मरी मंगा लेरे मोगी सिदा मंगा तरे तु मतुंगदा मंगा लेरे बसिगी कुकी एनी जे हम दोके ताजु JDU की अब्दुल नसीर ने असाबुद्दीन ने अरुण कुमार ने मोदी तुम बीरेन सपोर्ट के वाना ते BJP सपोर्ट तो सरकार से मगी सिदा अहुम मा माइनस तो यारे को अदुई क्या सुरे कुंठा उम दोई सुरे को सी मतुंगदा मुग लेइसे सि नागागा केनो सो याउदबिदने आइना पादुइसे को ngasa ye naga so ayawdabida naga ga kuki so ayawdabida sakar se mangameba sida NPP gi sida mu yawise Nurul Hasan se moi nga adum sakar se mudi support tawni yawne haigre ko adagi KS Loken lere adagi Nalini lere ko Tongam Santi lere sidi adum tabiren gi mayum da adum aya matam da akoi chatpa ga adum natra thengna ye adum tabiren ga adum party ne ba hadi tabiren party ai se BJP party ne have ni ko ina je ni biren support to have one te ade M Rameswar adum kai kai da akoi nga han Assam Rifle gi mi si do akoi sample nambol attack se nambol attack si da N biren sing na rim sap kan da Rameswar je N biren sing gi maning do ui ba ko aduna masi BJP gi mi ne BJP gi sagar se da 100% yaw do ro mi ne ba simile ko degi si matung da mu le ri se moi manga le re NPF ke ko ama ni hum mari manga sima le re adoi ta DC gi number si di yam line su ye ba sida NPF te le ri je moi no withdraw to gi ba ni NPF su hana di ND gi alai ni mamang da transport minister ke ka oiram ni se ye khoi gi gi Kasim Vasum je ko transport minister BJP ke pul ga oiram ni moi no withdraw to gi ba ni kai ground de withdraw to ino khang de ko adagi sida loisi dikho lai gi da adagi N kaisi lai gi da je si gi sit ama khatane bong je hangi je aduna sa gi lai je Ram Muiwa ne Kasim Vasum ne loisi dikho ne moi ahum ama ga yaksal lagta di thoidok en dogna Manipur kai roi da ba moi myam yadra lore khoi separate administration ngam moi ha lore adum lore ba sida ko sida dum lore wari je ko assembly ma daga oi sakar sembang ngam bagi number di lai tawatabu ngasai gi BJP na central BJP na sanaba drama je koi gyan ta deba sida ne ba koi na bera kai hai se ko sida ko maina bera kai no hai kan da JDU da moi ahum nangsulu samte ga LM khaute ga ta ne sida sakar sem da yaw ya roi doi je ko adagi si NPF si ma pan gi support adum tawni hai na kai no di hoji akoi gi koi Pabung Muiwa koi mayam gi legendary leader hai tare ko koi mani akoi gi notice ki architect ne masu one of the akoi ma lak pase yam akoi yam phajana welcome tawi hai tare adubu Muiwa lak pase akoi ne yengdoi si kai noi kan da ma na wangang matam da Manipur kai we aba wangangam bra adui mathakta taishanaram bra punjala lambra natra thugairam bra jene akoi yengdoi se adugi mathakta amuka akoi ne yengdoi si kai no hai kan da NSA na amna tawgi ba kahani ko crime sing including kisan legi da base sigi matang da akoi public ta apology madi akoi ni ba da ka we ba ai mu sitabe na te ai je ko masi ni ba da ka oi maram di masi through court of law da kari chathagre kamai chathagre sigi thingam kisan legi da ba de atai crime ama ko sai extortion ki karai crime am je as a leader of the party ko mana kamai ne yenga Manipur apun masi bu magi miyeng du yengwam changye bo sikti ko koina ko maram di mase akoi yam critical stage ta ne bela ise la lo bagi oina su Muiwa gi visit se yam na critical oi doi ni Manipur gi sakar semba political status gi su yam critical oi doi ne ba maram di NPF se hana NDA gi alai ne ko ado akoi miyam ne yeng doi se akoi usi kanam tan Muiwa la ko to oppose to gram le ke bo ji ko mai kanam tan oppose to de akoi loimak Muiwa la ko se akoi pami maram di akoi Manipur se kaidana le ga chatkip du ne akoi yeng doi se but NSA I am now always wangang ko matam da framework agreement the greater Nagaland gi wasing ang paganda koi gi sagi Manipur sokpa ya ba Manipur gi territory natraga government gi manung da government ama lakpa ya ba gi wangang patar ga di madu another failing oi doine si jo koi section na yengmam changye ko aduna sakar sem gi timing je kitang wali ba Muiwa la ba matung Muiwa na ato kilosar sina mana ngang mase miyam na tar ba matung political reaction yeng ba matung
adagi mana manipur se ka mai ma khutu su yam lai hojik sakar sem je even muibai ma khutu su lai hojik mana la ko matam mana npf me am je ma soi unani ba ko maram di npf si nsnim gi natraga kenogi akoi gi backbone gum ne political backbone gum ne ba ma soi dana unage ha kane ba adu unaba matam da naga singi naga ichinau singi oiba political policy da se akoi gi facebook ta kai da angang sing na irak padadi adum ngasai ge ani maitai sing bu nungsi da ba natraga valley gi praja sing bu nungsi da se am toine i ba akoi gi su maitai ichinau sing na i da naga sing bu mar ta facebook ta kai da nungsi da ba wai se irak pa yaw re ba ko sigi ko ka da bam timing je kai no ha ga da naga gi akoi gi pabung muibana la ko matam da ma ga loina ga darba media mayam magi pro sing moina tholok pa statement mayam je loina yenga kan da ko kari tholok ke ha do adui matung na sarkar sembagi step amasu adui matung na sum la kane ba ma lak tringai da lengak semba ese muibala ko sidu politics tau sang gi dum yae ba param di ma changan ba patte changan ba yade magi war crime mayam lei ga mayam statement tholok kini kuki site tholok kini akoi metei rom de yam thok tra so ko kuki de soin tholok kini akoi budi welcome tau re ko akoi na pami sidi every lalobagi problem je loigiba akoi mayam nungsinal leminaba lebak se kai daba amata oina hingminaba indigenous people mayam punna hingminaba neba aduna number d lei tobodabu ngasai gi number d lei aduga hajik aina ngawri sine kai no ai ganda number je leina muk delhi de ni ba chali si kai gi no hai question du ne ba lai je ngasai gi bjp mathanda na di masing su de je moi khang lai ram neba ko adubu heavyweight politician hai tare akoi gi heavyweight politician hana phamunar ma mayam do BL Santos ka punna famine do ubagi nungai bam di lei adanga sai ge at least only ra desam ka tane udri se ko ado raisam do ma wakhan khara nuai tawra ya ning dawra kari leibno di khangde tawdo ma mathanda ma udre aduga atopa kana no tamo amaga yauri ko udaba ra desam rajen ga rajen ga onam prosen ga moi hum se ude ko moi hum gi wakalon je kai leibno hayang moi hum minus to ko so sakar ne dum seme ba number di dum lei ba anybody na chief minister hoy kan ko en biren sing na oi dia dia lei ke praja gi ko anybody na oi dum seme ba to ko ko ni ngau se asai gi kaino se akoi lenga se sem ni ha ga number su sum lei ba aduga BJP ga NPP gi meeting se BJP ga dum chapmina bo ui only asai gi nurul hasan je khara ma khara chapmina ba u ba khara wa le ko atai di sida maming pale se KS local nalini ga se dum CM hana wore ba CM gi da dum ka ani ko ma gi PRO sing ka TI santi sima dum ui Rameswar ui adagi sida kupsi ya bra kaino sigi sima khara u de ko kaisi nate ama yaure se de ko sima kya hoi kaisi sima kya ke no oi de ko aduga kaisi legi de mai magi sit se empty ne bo sig lei se ko aduna number game da di ngam me ba adu number game da ngam na kari gi center de ya ba lo chali no hai ji am chaw question ne ba moi loina chamina ba ta ne se ko loin chamina wa ta ne NPF to ma matai da thamma su ko JDU gi TS Arun Kumar ne Abdul Nasir ne Asabuddin ji da ahum le re ado somna ganda NPP da Nurul Hasan ne KS Loken ne Nalini da taruk sum le re ba aduga TI Santi ga Rameswar ga yaw di thodo ge na masing ji le ba masing hele 31 le ore nasi kan aduga independent ma ju le ri ba nisi kan da su le ri ba aduna 32 di sum su ye ba masing hele aduna yam thi hele ba sakar sembe ya ba number je ado kari maram gi delhi da chali no ai je miyam da yam chamam na ba question am ne ba na thai si jing je ama to NPP do hana weram ba CM ga su chami na dre ha ga di natraga speaker gi mana ta so chate moi masen papo so na de phono de bida akoi NPF ki di punna ga toana phama press meet ga toraga akoi NPP gi di pasana khana gi ni gaina akoi khan gi ni akoi sakar support to bai wale play tri ga ra di toan ba ne sidi openly akoi sakar semadi support to ne high ground ne ko high ground ne ba aduga khara amadi dum hana gi ex chief minister chapina lei ri ba se ko adagi JDU su chamane ba JDU gi su sigi mi ahum se dum masai gi hana BJP gi sakar sem da support to ba mi ga ta ne ba se aduna number ji suye ba number suna ke do gi center da chalaga amu haizaruri no ha ba se si question ji ne ba khoi na miyamna taningi je adu masi gi pakhum do masai gi lamlai gi pabung ibom chana pirak pada yaw de ba ma haiba matam de yaw de ba akhoi mana BJP gi spokesperson ne statement bi bukan ne akhoi da number se leina kari gi sakar semdri no ha se yaw de ba ko amoi hangjo mu de akhoi number leire si leire na hairu sunate NPP degi lenga sema ja di adum khudak ta chithi pang bi ai JDU gi mi om je jo khoi support tawre na chithi lo ba ya bai condition adum lei aduga leader kan mangam da bai ra na traga kai maram gi no karam policy da lenga se khusik pau delay tawre no hai ba je masi yam clear oi da ba
ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯔꯖꯤꯅꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯐꯖꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯔꯥꯝ ꯃꯨꯏꯕꯥꯅꯦ ꯈꯥꯁꯤꯝ ꯐꯥꯁꯨꯝꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤ ꯗꯤꯈꯣꯅꯦ ꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ NPFꯀꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯩ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯋꯦꯜ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ KPA ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯥꯎꯂꯦꯟꯂꯥꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕꯁꯦ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4-5ꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯉꯁꯨ ꯃꯥꯡꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇꯒꯤꯗꯃꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅꯦꯕ ꯐꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥꯟꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ MLA 10 ꯂꯥꯛꯎ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ MLA 10ꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ इंडिपेंडेंट MLA अहुमगा BJP 8 मोई रिजाइन तब वैल्यू सोई लेते मरमदी मोइने रिजाइन तौजरसु BJP पार्टी ने एक्सेप्ट तौद्र लोरे इसम समनेबा एक्सेप्ट तौद्र लोरे रिजिग्नेशन बुदी पिसले अखोई एक्सेप्ट तौद्री हायगा थंबि हायबा दम स्पीकर लोबिद्र लोरे थंब लोरेबको अदुना ngसाइगी सिनि लैसे अदुगा सेकंड अमा लैजना कैनोगांदा ऑनरेबल स्पीकर की टेबल दा TS अरुण कुमार ने अदइसदा MLA कक्सिंग की MLA रामेश्वर ने मोई की मथक्ता लाकपा कनो से पॉलिटिकली मोई की डिस्क्वालिफिकेशन केसिंग जे सिगी गेम हम दिले सिगी गेम सी मसी डिले तौगे नत्रगा तौरोगे नत्रगा मखा ताबा अखोय ममांग द उरेना कक्सिंग की रामेश्वर ना अखोय की कनोदा सुचंद्र तौबा केस तो था मंगा तरुक ता गाय कान हाई कोर्ट ऑर्डर पिरेनेबा अदु मतम दे इलेक्शन तौदोरबनेबा हुजिकसु दुम स्पीकर ना मसी अखोय डिस्पोज तौंगा मरो हाई कोर्ट चपिरो हायगदी हाई कोर्ट चकिता गदी मदु था चही मग ता गायमनेबा हाई कोर्ट दु मखा चथरी गाय दे को था निमुम दा डिस्क्वालिफाई तौरे ना हायगा दुम इलेक्शन मा पाता नि अदु ददी रामेश्वर जु कैसु किरमोयन कल्ले अदु अरुण कुमार जु कैसु किरमोयबा अदुम नौरिया की जु लै केस को केबी में तकसु लै को अदु मसी सिंगसे कैसु किनिगाय लैतबा किनिगाय लैतेबा अदुना मसी सरकार से मै नंबर दे पदन लै हजन हजन हाइजरिसिनी तौबो मोइना सानरिबा गेम जे अइना खनबदा मुइबा लाकपै गेम अमा अदुगा कुकी की MLA सिंगसे याउदना सेम मतमदा मैतै सेंट्रिक हाइगनी गा हाइबा पोतुदी ngasi center leader manak chatlaga kamai maitai centric haidino akoina lengak se JDU amadi NPP akoi pullaga lengak se sema matamda any kuki MLA yauda ta su assembly session da akoi kuki MLA me ambu invite tawraga moi resignation tawraga su akoi accept tawdabida hek sagar semba within 3 days special session pamaga manipur की economical condition manipur की लेबा community इरांग लंबी चटपा यादवा सी म्याम जे अखोई assembly दा पुखलगा मियाम कुकी प्रजा अमदी मैतै प्रजा नागा प्रजा मैतै पंगन प्रजा म्याम पुन्ना अखोई फमिनरगा सी मतांग जे नुमि 30 नि चंगसु अहिंग तुमद्र सो कोई खननि हाय गदि वारी दो दा लोइरे assembly दा गोदब तबक ने बको वारेब से assembly दे लौगदम ने बदो सिदे दा अखोई nga लेगा सु दा मु थैदोक nga लेगा center दा मु थैदोक अमदा मु थैदोक तौरगा प्रजा पंगसी बजे सी कर फते नै सुमाइन थमसके हजिकी केनो दो खगी सेमक्पगी सेबनबगी चथरइबा लालोंगसे सिगिसे मसा मसागे फम कन्ननबा ओइगदौरिबा नत्रगा लेंगाकि लेबाकि कन्ननबगी अफम ओइगदौरिबा मियाम हनै वांगसिदि कमाय मतम लोबै वाने से आइगो जै दुनी मतम लोबै वानी याम क्रिटिकल स्टेज अमने बो होजिकसे को पबुंग मुइबाला बसे याम क्रिटिकल ने आइ ngasa जै दुनी मागी स्पीच से कोइ फजा स्टडी तौ देयर होइबा मा लापो कांदा ai हेरम गे माना कै हैरमी है जे कमाइना मणिपुर जे माना मागी मियंगदा NSNIM की long 40 years in struggle जे सिगे जे माना करी ओइना उलमगे माना नागा प्रजा मयामदा मखाता ना प्रोवोक तौरमदब्रा माई वखंदा होय ओजे अखोय याना लेरे नागा गा मिते इंडिजिनस पीपल ने ना UNC गा अखोय फमिनर प्रेस मी तौलोय रमने बको इंडिजिनस पीपल ने ना प्रेस मी तौलोय रे मुइबा मसान जो हाय मुइबा मसाना जु स्टेटमेंट क्या पी रे अदो नावाय लेरम मुइबा पाबुंग अमा अखोय की ना ओइंगे की मुइबा मैतै सिंगना अखोय लमुन याम नते अदु तौ नते गाय माई स्टेटमेंट थोलकपदो होजि वाखलोन जे खरा चेंज तौबोइना अदो ओइना उरेबा कइनो हादि स्ट्रगल जे सुम सांगजलक तागदि असि इसम समबि रे सिनि जे लालो बाय पोचे चै मंगा 10 दा लोइबा ngamatraba अदुदि लनाय ओइरेबा मियामगी मियंगदा लालो बनदि लनाय ओइगिदबे आइ अदुबु लनाय ओइरेबा होजिक सुने पाबुंग मुइबागी कनो से अखोयगी कनोगी उखुल खोंगसत से सोमदाल खोंगसत सिदने
मागी ngसाई बजेट की अमा फेसबुक ते हम कन वायरल होई से मागी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बजेट से चुम्बर लाम रकंग दबा इवन आईएम ने मोद सेंगदोक प चंगे इसने बा मा चतप मतम द पैसा जुक थादे नि गा को से प्रजा में हम एक कई माई बजेट से चामन ग्रे गा खलम गदरा हाइबो की मागी सेंगदोक चिन तो इसने बा दुना पाउ मुई वाला को से मान लाको मतम द करी कंडीशन द सरकार से में अदगी वेटरन पॉलिटिशियन ओक्रमी बो इना ममांग द मा लाको मतम द थिंगी बगी मरम हयंग मा पलक द ममांग द आई लाके तो उदो अगोंद मरम चादना सुमाइन थिंगिबने हायक तादे कांग्रेस ए सोय खुम गया कनेबा आई हाइजे को सोय खुम गया कने अदुगुम्बा पॉलिटिकल थॉट नत्रगा पॉलिटिकल स्पीच में आम दो मधुबु कमाइने हैंडल तौरगा मणिपुर काइदनबा करी पॉलिसी दा इने सेना हमगी long dream से कदाई दा डाइवर्ट तौर के गाइदो येंबगी तंगाई बद दु लेबा हजि मैतै दि याम थिने ममै चप्पा लेगा जाय दा अखोइना मैतै ममै चप्पा जे क्याम थिन चपके दा कुकी कांगुना हायरे अखोइनि दंगा मुनि मैतै की कनो दे सप्रेशन ने आइनी सोमना काना नागा दसु कितंग गांगे अगांग हिंग तंबिरमी से मैतै अखोइ पुनबे यादे अखोइ सेपरेट होय गाना अखोइ चाखुत तमने आइ बजे चाखुत कदबने आइ बजे हाना दे सुम तंबी लेरमनेबा मसिदे मयाइ दे मैतै जिना फमगा नाकन अनि होम जी येंग लेबो नेबा दसिदा कम्युनिटी प्रोवोक तौबदा याम नुवाइबा तंजा अमसु ओइरिने अदुना मसि जिंगजे लोइने येंगा लेंगा की पॉलिसी से लेप तब यादबगी स्टेज तु चपचान लेना इसमाइ तमजगे याम नुजे अदुगा कोई अनि सुपर राउंड सियो ने कोई बजा किरन तलाक से कोई सै बजा मैबोन थम्बी की कन्फ्लिक्ट से शांतने थम्बीरे कन्फ्लिक्ट से लोइसिंदना अखोगी वरी सानबगी सोल्यूशन अखोगी प्री मूवमेंट लेट्रिङै अदुगा कुकी गै खोगे चंगसिनब यात्रिङै मरकसिदा कमाइना तौरकांदा अथुब मतमदा गवर्नमेंट अमा सेमकनी हाइबगी थाजब थमनरिनो मसही मतांगदे बजा कमाइना कनोने ngasa ga mai bona haibada khoi maithai ka ki yenglaga popular government kamai semdona haibado madugi poram yaw da sengdoke maithai ka tangi yenguna te swai da khoina urakadoi je kaina da khoi constitutional provision period da executive legislature ki judiciary na karaksis piraga leiri mai magi jaga jaga gi sinaga do pose masi gi pose masa khangdaba khoi gi judiciary da oirgera legislature oirgera executive da dum yaw da na te marwai na khoi di legislature kangku singji da ai khoi si law maker ni khwai matun da phamaga khoina law je semaga leibak miyam gi praja miyam gi thabak tawgodoi ni praja miyam peace oin legedoni natraga praja miyam irang hongadoni se makoina khangjadaba mayam am yawe then amuk kai gino haikana sai ai masijina ai smai khumjage aduga ai khoina hoje oja mai bona hai pot da ina haijaningina madugi pot da question lakta de what about the cookies cookie की डिमांड से कहीं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मधु कॉन्स्टिट्यूशन यावरो यावदे अरे कुकी खतंग येंगाकांदा अतोप लेबो फुरुप कांगलुप कुंथ्रा गा निपान मापन लेरिबो रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब 34 लेरिबो जगह से तुमिन लेथुक येंगद्रा हाइबो क्वेश्चन हम लाने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कुकीज अरे तागरी मधु की पोसु लोइ तोगा मखो के जलंगम प्रोजेक्ट के मनुंग दुदा मोगी प्लान यालगा मखो की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जिना ममांग थांगदोगो सुगी माइकुम उपल खुलाई पाय मैम द तोगे इलेक्टेड सिंबो यावरगा पॉपुलर गवर्नमेंट जे थुगाइरगांदा थुगाइना मसा am तरोगा बिलियन लौथु अरगे बिलियन ओइबियारो माले दि वरी सारोय पीआर थमोय जे मोइने नंबर 1 लाउजे देन पीआर की चाइना दि मोइ खतन ते लोइना प्रजा को मो फंगे नाउ पीपल न करी पामे न्यू डेवलपमेंट द हुजिक आ यामना फवा डेवलपमेंट अमनी बीजेपी कांग पुल्लगा मकोय हुजिक दिल्ली द स्पाइन स्टेटमेंट थोलइबो कन्वेनर हाइबदा अवाट पखर लेरगसु सिगी पोस्ट दा आइना थमजनिंगुना ngasai moi masin punjin bangam da bahab do ngarang nahan gi photo om viral loiba दिल्ली की सदा पटेल मा की फम दुरियम गो मोको कुंतर लो कनो सुबने पुन्न को सिदैस द सुथरगा मनिंग द फम जार ममांग सिदैस द दिल्ली द कोइना करी गी हुजिक की जे ngasai कनो ना हाइबदा शांतना हाइबदा ए समजन जगे मखोय दिल्ली जपै वाफम जे कइनो ना आइना खन तारगदि मोय मनुंग द लीडरशिप क्राइसिस लेबा हाइदे चीफ मिनिस्टर वनिंग मसिंग याम लेरे हाइदे मिनिस्टर वनिंग मयाम लेरे येन बदे मोय खर खतन येन दोइसे को सिसे मोय मसिन येन बंगम दरे खन बंगम दरेबा अदुना बु ngak lerga एखोय से तोनी हम हाय अमु गवर्नमेंट सेमनी हाय अदगी हाइरम मयाम दो तुमिन लेगे रिजाइन तोने तौngam दे बदुम देन तौथोके तारगदि nghan mamang toromba dagri makhoi si ekhoi taseng na haige lebak nungsiba patriots ni adagi asengba true revolutionaries ni lebak ki da khan mani na hairam ba ya ba mayam ju matam hen dokhre bo je ani makhai ju jalabni na swai da kari gumba popular government ju amuk sem den kalo manam di suspended animation haibne dissolve to guna tabni na double engine government di engine macha je ti le bo semgut ke haina leibu da makhoi maseng gi bukjeng godin thina da man baduna makhoi ne semja ba khagat pa ngam drone Delhi tan chalaga Delhi gi central legislating na kaushalaga masi je warak ba watem ba sangdaina ba man ba makhak lei ai ni ko sina chumba ya dalan be ai adubu sigi marakta hauji karino kanana no sem orak tu jaga ai gi prediction ni ko hani former sem biren dum orak kan yanak chona ai simadi thamjaninge maram kai gino haige ba sida chaminariba mayam se chief minister na me haiba sing sida nga sagi kaino da masigi mayok ta chalam ba mayam sing mayam loi ure photo mayam da se ai khoi ge cm di mano ore ni hana putho thang do podi ngam gi de ngasi bo then cm so ai je handa mung ore podi ai ojara roi haiba statement bidriye adu maga dum loi chaminari but hing is the हौजिक से पावर द लेरे हिंगेदी ओनली स्पीकर ने बसाइता बता कतने
होजिकी अखोगी लेरिबा परसेंट रूल मनुंगसिददी अदुदी सिगी पोस्टदा अखोन होजि मखा तारकपदना अखोगी फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ स्क्रिप्ट्स हाइब तारे सेंटर की लीडर ओइबि आइ अखोई स्वाइ लेरिबा कांगुसिनो बाय एक्टर मैम तौरे अदुदी अखोगी ngасai सानदन नाहापम ngасai की अखोई नाउ सानदन पीबा डाटा द लोय यावग्रे अदुदा ngасai अखोना स्वाइदा कुकी चाइबा नागा चाइबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दा ngасai की फेक हेड स्पीच मैम अमा थादरोकपा लीडर सिग्नल लेबसिंग वेदर फ्रॉम कुकी नागा और मैतै और अखोई दगी यावना ngang मैम से मदुगी तौरेबा मैम से किसु इरांग से चौथोकपा हेंदन बसे साउनिंग अमनि इमोशन पुबा ना पुद्रगसु उरिबा मांगना ताइबा लोइशन बसिदी कमाई लोइशन दगे ददी लेजिस्लेचर सिंग मतो फमिजन लो सेमगा खुदक चनबा याबा लो अमा अदगी पास तौथोक kan tam tam chana lo makhan do ani thong namagi chana ba ya ba rule to sem ya ba lai sing do moina sembi dre adagi ekhoi na mamang gi assembly lo gi wari chana ba ngam gi do pot yaure sigi pot mayam sida yango ba cookie len tan gre hojiki naha ori ngai da muiba na haiba hojiki santana haim da isam da ge ba greater nagaland without territorial limit na koi gun I think it tawje pukhat pa wana te ba but now somtal visitor ko ai ngasi bu ta uji ngako mayam da muiba lak pa ya de ai gi sinu ji haide but लीडर ओरिबा मयाम सिगी मरकता यंको NSNIM की मोगी स्टीयरिंग कमिटी की चेयरमैन ने ताई चुंबरलाम खंगदे राम गथिंगा नुपादना हंदकी एकोगी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन दा माना थंगी वाफम मंग मैतैना तबला थिल्लगा नगागा कुकी का 1990s के आलिस जगोई साहले हाइबा वाफम अदगी मदुगी पोत्र मरकता मोइना कोइना सुम खंगना चामरम पांगजिंग हारकदा लीडर सिंग मरकता मर्जर एग्रीमेंट साइन तौदे खोयो सिगी पोतला आदि मनुंग द सेपरेशन की पोर वाफम दा दम तलगा आइडिया मणिपुर सेंगर पियारोय नाउ visit che somtal visit che moi bhagi lakadu ba moi ba lakadu sigi visit che ngasai santana hai ba dana kwai maru oi ba turning point amu oini then indigenous people in lawminer ba khoina indigenous place aru indigenous kaino che state che datraga country si ngasi mai thiri ba manung si leiba state amoi ngasi leiba pot che kanmin nagado po si indigenous man ku chungna dragadi chamin dragadi ai mai tai ngasai marak ta chappa leina santana hai ba somda hai kani si ja ai naga gi against cookie against ki wa loin to kanda ai gi ta seng nai di external aggression kana na tholi adagi internal disturbance kamain lakhibno constitutional failure kamain leino administrative failure kamain oino ai mamang round pangi ngasi di manipur ras bari shilong kari thugai rakpano then huji amu manipur legislative assembly do suspended animation legi manung jida adigi khogi lok ayukta gi keno hapsalak pi matang da ngasi pukhana riba pot mayam ama sumba tawchleba nominate taw matam da magi section 6 ki matung inna magi madru yawbo da magi appoint tawba chairperson member tawba se CM speaker adagi leaders of the opposition party adagi chief justice the high court natraga any nominated member yaudana hapchal lenu pukhat pong hore irang manung se irang mung da adubo thoiba pot mayam sing asi nachung na tadana leiba pot mayam sing che constitution na this mai leyo ha magi procedure mayam kalaga chat pa yadaw mayam jo kala chong jasalak ba se ya to pot se sigi pot mayam jida handaki somtal ge visit se heng jita ngai kuidre ko adu magi paisa gi budget to chumberlan ba kan ga sa na madu khoi ubu ya de prime minister magi NSN gi moi prime minister dagi adu kai hai adum hai dana ko moi leader sing adu hai matam da prime minister na manipur da delhi dagi lag matam da kaya changi paisa mayam changi ko just like that mi gi chu magi dream amada true revolutionary spirit amada akhoi gi ta sengna akhoi na lan man da chumbaduna taliba pot da demand government india ka taina takpadu da tongno pot da ngasi ba ta NSN IM na talakpa demand sing da innocent civilian hat pro hati hey kisan gi sigi be matang da amak yawda leiko adu madu masing yamba pot na tabida akhoi na puthoga count to wi ai ba that cookie gi kangu terrorist na akhoi na tam to su da leibagi moi samna kangu na halise innocent people kaya no sigi pot ani ki comparison jo kitang tawjeba ko lalhobu oi batagadi lalhobu du gi pandam phangna bhona boda afaba phataba jaga khra di yaurokani ara santana ga chahe bado atien ba matam da lanje hauraga madu gi waroishin ma magi final point yu yonu chen ngam ga tari praja myam jo harauni mai jo pakne du ga chahi tara gi matak de hendu ga kun gi matak de hendu ko de hendu chakadi madu gi conflict khra marak ta contradictory point khra jo lai hai baje yauro de masi chummen tak la len khan ko yam hari wan te du khra di dum thokane sigi marak da hujik magi business se la akanda magi thamam ba wapam sing sida hujik ko hujik thambi gi banda ki pot ka do madu mai dai da adum ba wai sing che hojik makha tana harak taba then kamain to dana ekhoi gi smaina crack chalaga legi ba poto matraga taishan na yaro don lerma pot che kamain to dana police to thokmina ga mapan gi ta seng na external aggression internal disturbance tholi ba swai de ekhoi gi irang holi ba pot che kamain to de gi hai matam da sigi pot si phadan lang matam du congress kangu lawnar kini BJP kangu sung lawnar kini arigi sigi pot mayam si da popular government che magi ekhoi ngasi khanari ba likely after Bihar election hai je Bihar election to sem be wante likely after Bihar election je loi gra matung da ai bane ba ko Bihar chung loi matung da torok pe ai hai ji kaino da mui bha ki visit chu government of India na people singi voice people ki reaction
कुकी से मतलब तसीना कमाने लई हाइबा पोसु यंगनिंग बले रंग गद्रायना खली देन कुकी की पोता totally against लोइन मक ने हुसी लई अखोइ लई निम नंग माइनी वर्क से आयामन लई को लई हाइबदि मोगी स्टेप टू लानबा प्लस मखोइ गिदि का लालगसु अचुंब सगंगसी मखोइ तराना लेमहौरिबा यांखै हुसी निपु मापन अमा लईगिद्रे कि नमलगा चलिसे मरम करिगिनो हाइ कांदा मखोइ गिदि चुंगे चुम लांगे लालु नोंमै बेरल मतुंदगी मतोन नंगलिने हाइगा हाइरो हाइरो तो मखोइ दि चप मानबा स्टेन अमदा अखोई सूद लेब कांगुना हाइद्रगदी तौद्रगदी हाइबा पोट ममांगी मीटिंग के काम यामदसु थोखरे नामको गुवाहाटी दा फमदब मिफम दिल्ली फम मिफम याव यावदब तब अमसु अदि मोइ थोलक स्टेटमेंट असु अदि इवन मोखोगी पोटे मराई चाइथरे मयाक समे अदुना चंबा अबनिना गवर्नमेंट इंस्टॉल तरोगा गवर्नमेंट असु मुक्ताइना जब यारानी हाइना सेंट्रल की लीडर सिंह उरकप मालेरा इदि लवी अदुना सिगी पोट की एग्जांपल अमा कुकी की मोगी मूवमेंट जेलेंगम प्रोजेक्ट की ड्रीम अदुगा मखोई की सूद तरोगा एक्सटेंशन तरोगा ने कोई मखादा ममांग तरो मदमाइन तौबो यागनी हाइबदा यारोइदो मानबगी पोट अमख आइन उबसिना करिनो हाइकांदा ngarang han kotuna एखोई की 48 hours national highway number 2 shut down tौनी ना पोट अम खुद दा हंदोकिद्रो हानदी मदुगी पोतु याब्रा देन नहान मोई सूगी साइन तौनम द करि हाइनै मिनिस्टर होंगा फमिनबदा खोगी फ्री मूवमेंट याहनबा अरे सी तौदो मैम पीखरे अदो हेक साइन तौनब लोग ममांगदना साइन तौनदना चाही मखरेन एक्सटेंड तौर लाकदना तुमिन्ना हंगदोंग अनाबदों लेशनरकांद लास्ट हेक साइन तौब लोइबगा स्टेटमेंट थोदर पोरे काइनो बफर जोन दे कोई कंप्रोमाइज तौब लेगिदे सीरीज दे कोई सी संग पियारो कोई बफर जोन ngaga thamgani adubu madugi potuda ekoina handaki mamangi siroi festival sinbadasu makoina taugiba manipur thabi yaroi chingthabagi wathok adigi sigi pot matang tholaba mayam do haujiti noina national highway thingni haibokda yaroi haiba pot manung de instruction soi langone banan khudakta handu I poto that means moi maya tekba hore maya yaudaba kaini propaganda puktok to bani history asaba semna honabani manipur thugaina ba sengkup san thugaina honabani aduga idea of manipur thajaba mitei community nata to community tamine mayam ga makhoi idea of manipur pamda manipur sengkup chan thugaira kanda northeastern state ki lam khara aduga any jaga laushal kanda mayam punjal kanda jelengam project ki matung ina makhoi adugumba makhoi lam mama makhoi ki kuki jau community ki semna honabagi manglan do ngasi decades kaya mamang dagi sahi nipu yang kaya mamang dagi sahi tara ki web plan mayam ya thok ngasi laki report mayai chai tharak ba tek tharak ba aduga hau griba ekoi hau khiba 2023 gi me ahum dagi khangau dana hau khiba irang se masigi irang tholak ki basida makhoi gi planning se mapung phana tauge tor modal mapung pahau da badagi haibade pungtek tek khibne loweba aduna swice da koina former cm oramba nbren phaba phata magi phaba phata size loi leni ai leni adada sigi pota irang ji uji bu loisan leibagi phaba amakh lei अखोई अतोप लेमहौरिब कम्युनिटी मैम से कुकी न परा फजब तंबी नोई मसेन पुंजनो अखोई पुल्लिबगी शक्ति येंगो लाला सुमजे अखोई सिनियना अरगो मेकअप थोन मतम कइनोदा मपानगी चंगल ए खंग लेरबा मपानगी चंगल अकान सिंग कोक थो अकान पोपी थारग पैसा ताले खंग लेरबा अरगो मखोई इलीगल इमिग्रेंट्स नाको टेररिस्ट ने हाई लेरगा एनी कुकी ट्राइब टू 2003 दोरंगनी को मागी जेंसन गिबो पोतो मदरिदा थादौना मतम 1990 गा वान दा खोगी फम्म कांदा कुकी एमपी फम्म फम्गी मिपम मदा मसी डिलीट तो गदबनिना मोगी कनो थादौ यावरे गांगते यावरे पाइते यावरे लोनमक्दना मयामदना सोय तौरकाना तौगिबदा मसी डिलीट तो मसी अकाइबा लाकने हारगा लाउ लाकिबा थादौ दो ngasi de akoina कुकी gi umbrella tuppi bisri karigino for a better political bargaining power lainaba tuppaga कुकी habis loi question na thamba pone ne koi lawe chumba मागी मनुंग तुप्प लेबसिंगसिदि अखोइगी सिगी नंगी साथिन तुप्पिबनिना सिगी मनुंग अखोइना ngang वा तागदबने नतरे नोंग चुरसु नुंसा चारसु अमा थोसु अखोइगी साथिन यावद्रे नंग लौथोग नंग इंथोग किहनबगी पोरम लाबदो ngसिदि नंगना तुफंगे तुफलो तुर चोके चलो तो थोलकपदा खरा थोले एदना को कोम थोले अरे थादौ थोले तो थोलक म्यालुंगने सुमाइना थोलकपसे मचे से मसीसे अदुम कायरग लेजगि तागदि माइ मागी ओ कम्युनिटी ओइबा पॉलिटिक्स मसा के वाखलोना लेवाक के ओइबा इशूदा नत्रगा मागी ओपिनियन दुना लेवाक सिम रूल तौनी लेवाक सि नमथगनि अदुगा गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतकदा आई तोमदोसु लान हौनी स्टेट गवर्नमेंट थुगाइगनि हाइबा पोतुदि मदुगी मंगलानदुदि कसु मंग फाउनबो ngमोय अदुना बीजेपी किसु मोगी डबल इंजन गवर्नमेंट लेरमकांदा करिगुंबा गवर्नमेंट सेमनगी दबा तारबा सुम सिग थुगारगा पूरा डिजॉल्व तो थोकी तारगदी अमुक अन मणिपुर के सोले बीजेपी दे हलओए अदुदी मथंगी लाकदब टर्म इलेक्शन दा ममांग द बीजेपी क्या कागे मणिपुर की फॉर्मेशन सुम यंगबियो ममांग द बीजेपी क्या काय हंदक क्या काय अदुदी मथंगी लाक इलेक्शन दा मदुदगी हेना कानब करी बीजेपी ने मनुंग होलम मोइदोनो अदु तागदी मदुगी पोतुई मतुंगिना गवर्नमेंट सेमन दब तारगदी संगदाइनब पोरक्तब तारगदी लोइनमक से
ai ma mangda pulap ekoi ju mangni moi ju mangminani haiba potugi ningdon pomba khara leader hana tanaramba sing marakta yawram mane ba ko kirakpa ai sida yahodragadi leader ni central leader sing na haiba yahodragadi makona semakpada ekona yare ju haidokramni mang statement myam tokre ko sida amuk yadragadi pukhu thugairagadi nakoi BJP legal le to noi kai to noi gatani mangja doba aikoi di noi mut khraga ju kai di apik po stage da MP masing ju yam na te nakoi voice national ge pote yam lai na te nakoi bu semjo nakoi bu chau jo haibni yadraga tokjo haiba pot manung de yarom bayai na khali aduna siu gi pot sida kirak tana maning halak padagi ngasai gi statement je ngasai convener BJP leadership party manipur KMG ngasai KC bom jalam lai esina tholai ba pot da ngasai gi yam maru oina mayam na chumbe en tar lan bayai chumba khra di dum lai da nuksi jetu na lenga ponte seida CM tana ba je khoi bisho chu tana edum hai cheng birang dum chapmi nai khem chandi kya chapmi na bu de govindas tana hai adum CM ga chapmi nai ko khem chang ga uram da ba adu radesam tana hai ma bu yaudre ko ngai na bu ko sumain tana ram mayam je pula punjalaga ngasai santana hai na amakak ani kak matai le ho lai to obu di NPP gi duna support toksalaba atopa JDU support independent support ri kom CM dra pa masing da yam hendo pa thong lai ba adugi sports da ekoi aduna tawge haibna te but chembagi potse yanadra leram poto ekoi chumaina punna laga moi nan kun tarukti surena kuki gi yaudra su ko kuki gi tara da no pulo auction biramadi mogi BJP gi tari da ni drai ko adugi pori auction biramagadi kunsa ga tere oiduna dro chatoi do al lakta ga di mokoi da hanjan na central gi leader ne invite targo so ekoi gi separate administration legislative power piba territory ma piba aikoi isani isa sasan tawjaba haiba pot da muktan lergade moi gatane mo ju kelo da aduna aina haiche government semata na makoi invite tawda laktraba resignation gi pot thara aba accept tawduna thamba ngai shantana mai na aduga government se no yaudor se semal lage na adum semjan ba adum upai le tadana adum ekoi gi pebet na keno tawbudo ekoi gi hangdong na keno pebet ke wari im le dai pai ja gi adi bhim na taraga le honi mai pa oi aduna india gi law india gi constitution gi manung da leiba provision mayam sing se sidai da thugai na honore sing se mitai community na मिटे कम्युनिटी खतन मणिपुर पान है नते अदुगा तसेंगना अपुनबगी मणिपुर की आइडिया मणिपुर येंगेबा पोतदा आइडिया मणिपुर थुगायगा सेंगुप चाना यानब तोरिबो सिंगी मंगलान सिंगदुदि ngang सुम इकोई इंडिया के मयाम सिंगसिदा खोइदगी हेन कोक लेबा वांगबा मणिपुर सेता लेजगे लेबा मयाम लेरि पोने अदुगी पोट मयाम यालकबा पोतुगा स्वाइदा खितंग अखोइना कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन सेफगार्ड अदुगा इकोगी रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की वान तो खंगदबा खरदुना दम असेंबली द फमगा उइरगा असेंबली होल सेशन द पोट अमता माई असेंबली वो थांग ngam dawdana मागी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मागी कम्युनिटी की आई वाखलदना पुथोगा अदना लो हेने आइबदि को इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लैरोय अदना मसिगी पोचे आई वाखने आई एम नॉट बीजेपी नो कांग्रेस नो अगेंस्ट द एनी पार्टी जागी थंबे दो कोई होजि फोगी ओनती कोई पुंदी पुनसिन बहुरे तो बदबो सब सब लीडर अमा खनबगी ओनदी लीडर दे दum आनगी एनबिरन दum कोई नि उपाय लेते लाइक तबनी ना जी फोगी ओना यानबे फिल्म द सेदा बट सु यामना मागी खुत्ता कोई स्पीकर के खुत्ता सु केस के का लई बसिना मा खुलाई वर कन मा सु लीडर सी ओइना बगी कोई बिरेन डिजाइन तो नबी मतांग द सु रोल म लौगी बगी फिल्म सु म्याम दum अद माई मथक जनान नंगी असेंबली द नंगी ngam सिंजाक लेबे कन वाथोक त माई मथक जम केस लाइ रइस्ते केस के मथक त केस मा केस लाइ त बिम त लेरम द बयाय बा आया मन लोइ लेरम गने बा माई मागी ओल्ड स्कल लोइ लेने बा लेरम गने बा लेता गसु लुक ओल लेबदो होजि गवर्नमेंट नो सेंगर कान निंथिन जामिना लुक ओल स्काई दे थोलै नो कमाइन चिंग तो असेंबली की मनुंग द लेबा पोट अमा नत्रगा मनुंग द तुमिना कनो उहन बा यादना यामना ऑफिशियल सेक्रेटरी ओइ लेगे द पोट पोक त मपान पुतंग थांदुन इजे क्राइ दे लिक वर्क नो नत्र क्राइ खंगदुइ नो आ थांदुंग रिपोर्ट मैम ददी आइगा खोइ मरी सुमाइन फमिन बसिदा अखोइ सी काम नु कई गले जे खंगबदो नंगना दि खरेना खंगने बा एनटीवी कनो ओइरिमिना को शांतना खंगुदे आइना खंगदे ओजा माइबम खंगुदे दि को अर नंगना लिक ओइ थोरो इंगोन द पिरा कांदा आइना सुम हाइरागा दि अतोप लेबे एनी की स्टाफ मैम दुना अदुदि कनो दे इखोइ के मनुंग दे लिक ओइबनि नत्रगदि कनो ना किरन कमाइन सी हाइराका दुना हाइबो पोसि दुम लाक्त्रो सुम पोट मैम जदि अदुना अखोइ चफु कायरागा क्वांग हरावेना अखोइ हलमन हाइबम लेदना को अरुगी इसाना तिनजे लोंखला सिलदि माइदा ताइ हाइबदो अदुगी फिबम ने बीजेपी नो मायोकनरिबो पोटसे अदुना मखोइगी पोट मैम सिंग हौगी मैम लोइ काउथोकना बिरकांदा प्रजा मियाम से याम वाराबनिना को प्रजा मियाम न हुजि मखोइ हलकप मतमदा थमोइदि पामब कछु लेरोयब लेरोयदि मखोइ नुंगाइतब साउनिंग बने हेल लेबन साइ जाम याम चुमबनेबो को कानब करिनो हाइबो पोटो कानबसि करिनो हाइ कांदा अमरोमदा आइन हाइगदि गवर्नमेंट दुम लेगदि प्रजागी वाकटफम जि कनान ताबिरगे तादन लेबदो नमदना अखोगी वाकटफम जगादो अखोगी इसा की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मिहुतु अखोगी रिप्रेजेंटेटिव नि अखोगी महूत सिलगा मखोइना थबक तौरिबनी मफुंग फान तौरतबना म ओरसु मखोइदा वाकटप नुंगाइबगी जगा अमा अदुगा मदुगी हुजि थोइबा ममांगदा हौख्रिबा मसिगी अफफत मयामसिना मखोइजु कुपना नैनाबिरकांदा मतुंग तारकपदा अखोइ सुमाइना थबकसे अपुनबा मखोइ मसेन मरकता कंपटीशन अमक तहोनजनिंगी प्रजा सिंगिदसु मखोइजु कइनो हाइकांदा आइजे इलेक्टेड ओइरबनिना
ai constituent assembly ka ki sembai wakan thado ga whole manipur hori bise karino wali bise karino mana tawdaga so ai jaga da hauraga ai jaga ji loitho mai jaga thangna badu lamjan ge magi awat bada ai pangbi ge haibagi wakal chingtha ge haibna tab masi mahana khanmin moina khanmin na mathau tai moi elected mayam jing ge minister oigere mla oina legira then praja ai khoichu mana congress ni aina bjp ni aina cpi ni mana adune leira kanda modur phuna bo yengkhina bana tab ai khoi gi jaga dingna siwok panghal la si khoi gi mi sida ai khoi na siwok pangjal lage aruga ai khoi pot se ka thaseng na hare ga di mana bu kunai apun ba manipur saktam kai bi yaroi haiba pot la ko tara ga di masi gi pot praja ai khoi su ai khoi gi mihut khanba ai khoi gi mihut loina ba matam da sel gi yengaga aruga aina acho sang loinei haiba mayam da utna bagi loina ba mong amaga adra chatlaga thika pa bagi natra adom da chatki ba taragadi natra thika da ni madi paisa yamna pai ma thakat pana phai na chatki taragadi monung da follow oiba zero oiba taseng lo khangroi do ba tamma jo hairoi do ba constitution ji karino khangdraba aruga taseng na haragadi legislature amna tawda lawda thogdang kaino bo khangdraba first and foremost duty ji kaino to protect the dignity of the house and to protect life and property of common people ai je hai base khangroi do mi sing do madu elected on thagat pase masi chum de praja ai jo aran mani aduna swaida ai na yamna young energetic and plus tamba da ikai ba leiroi do ba ai khangde khangde hai ba ngamba tam da adrigi chatlaga hang ba ikai roi do ba lebak miyang gi thabak to tasengna chinnala da thamoi de gi thuoga thangdo ga tawbu ngam ga do ba lebak ki tungi generation gi future gi yenga kanda tasengna chunggi chum lange lalo ai sidi compromise tawroi swaide ai lep kani hai base prajada khangna open noina accountable transparent hai base leina with sincere honesty madugi potu leiraba matamda humanity liberty equality justice constitution piriba pot kon ngaji phangde leitro sigi pot phangba peace oiba shanti leiba aduga ekhoi chaukhatpa malem saktak pa khunai ma oigani aduna handaki a very good development in the history of ngasai gi chokri munabagi pot bjp ke mo orei se matung tar ko ma situation tan chalal ngar kan da thugai biranu yam thuna semna bohona biro aduga handaki mubagi visit se tigi mamang do matung do ga su bihar election toksiko sembiro aduga sigi poster gi tarak pa babu moiban thamang da ba wafam du da gi su ekhoina achau pot manipur thugai bantraga manipur sengup san kai bantraga manipur mapung phana nungsina na tainara kanda changa iba external aggression disturbance mayam thengna bada punna mateng pangmina ba ntra pangmina da basi handaki laiba tarik kuni thoi rang nen khale ko segi pot muiba gi somtal gi visit se mai home place lak pa se sina so amo oigani bjp gi development gi mathak ta na ismaina aroi bari ma on swain thamjaki yam oise ja makha ta badai khoi ni super round si no ja mai bonda lak sage zik oja kiran na sur khoi gi punsin adan leram madu gi punsi lakui film sidai khoi gi hanagi simination li to ya ba othok lai hai wa phunu thambiri adu bo idang si horok ta thokriba tawri ba mayam si matang da public na madi register marak ta gi su yam yaning da ba kayam mum lai ri to ba da bo bjp gi lead government se athu ba da sem ba ya ba othok ba si lai ba gi sign ama sui ko npp gi site gi phungdori wa phum sina su oi ba ya hai duni hai wa phum sida adu ga sa gi leadership ki matang sida jakiran thambiri su kamai yengwe ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯅꯦꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯍꯪꯂꯤꯕꯗꯣ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯗ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯣꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ single majority oji makam party no I'm the BJP oina leader khan ba ngamdre aduji kamaina BJP da ngamaktra matam sida aina sum manipur gi praja gi represent toriba MLA sing uji government popular government same ne haibun se makhoi chi kaino moina amaka haeba ko ai khoi leader di center na any amma khalak bado koi objection laitre haire ka aduragadi farene aduradi moi any amma khalak pa haibani na ai kino thamjage ba ade center na apamba khalak bada koi objection tawraroi haibani ko aduradi madu center na khangada kam party di khangani any khalasu BJP mar khalakane ba aduradi fare hoji ichin na metai ga kuki khanari bani na masih samdai na bagin na bakta na BJP ber karak iba nagada piwo matam da objection le roidra ai hangdani badi moin ju haira bani na any leader center na khamba matam da
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯄꯤꯔꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯔꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ BJPꯅꯗꯤ ꯆꯤꯝꯆ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ BJP ꯃꯦꯔ ꯀꯅꯥ ꯀꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯩ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯊꯝꯖꯒꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄꯣꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯈꯟꯕ ꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄꯃꯥꯟꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯃꯔꯛꯇ BJP ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ 5 ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯈꯟꯒꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯨꯀꯤꯗꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯗꯁꯨ ꯊꯦꯝꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯅꯥꯒꯥꯁꯨ ꯊꯦꯝꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯦꯝꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ BJP ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯗꯒꯦꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 5 ꯃꯔꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ 5 ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯥꯎ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ BJP ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ 5 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯈꯟꯈꯤꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯀꯤꯔꯟ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯔꯝꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯔꯤꯉꯩꯗ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯆꯠꯂꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯤꯕꯒ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯕ ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯁꯨ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯥꯒꯥꯅꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ NPFꯅꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ NPPꯅꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯁꯨ ZDUꯅꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯥ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯦꯝꯕ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤ 2023 ꯍꯧꯈꯤꯕꯗ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯤꯜꯂꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯜꯂꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯝꯆꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯤꯕ ꯑꯪꯀꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯖꯥꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯥꯁꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯍꯧꯕ ꯃꯗꯨ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯪꯆꯔꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJP ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔ ꯐꯥꯎ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ MLA ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯃꯨꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯣꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯐꯥꯎ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯣꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦꯕ ꯒꯁ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯒꯁ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯒꯁ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯀꯟꯍꯧꯔꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯨ ꯀꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ IDPSꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯀꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯃꯨꯅꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯃꯗꯨ ꯎꯔꯒ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ
adu khalla matungda center sakadam nateba akhoi si khalle adu mi su sure NPP ne su support tawrabnina NPM su tawrabnina independent miam ta ZDU tawrabnina akhoi saka semje rage na lai SHANTA na habi adu mai tawraga koi sure na governor ra haijagadam neba aduwa maru obedi koi na hojik saka semoi hairi se maram ekam na haijage akhoi Manipur Pradesh BJP party da center na ambo sigi government sembegi wa si kaisu hai deva through moi party BJP party Manipur da leiba Manipur Pradesh BJP na moi president da soidana saka semam da harakane ba noi leader khalo BJP ma da register leader khalo natragana ahana puri badulo tawgersu amuga hanna khal moina khalma matam khakda khalaba adman khalon pirakani adu pirak trifori saka semna bigi khoi lap bin lawsi khoi hoji aina pam aina khanbadi masi saka si lawe na lawi saka si lawe na lawi maramdi akhoi Manipur da solution gi kana amatun honade emere miyam su honade adu hoji governor su honade chief secretary su honade any political party is solution gi namak hotna deva hotna center is hotna deva adu ka mai popular government lag do ino popular government lag pa hai bisidi asai sabi patana hai ki bodo koki ga metai ga peace ki popular mi da wari watai sanaga yanara matung da okoi soina popular government ma thamge habne ba adu peace lag tripau di thazade adu Bihar matung bu peace lag adra ba peace la adraba Bihar matung si Bihar le se ro ba kuki ga ko istina ma tai singi uji ya khanari ba thok chasin ya de ya ra adraba Bihar election lore governor de instruction pira center na je kuki myang gi sudari ma puno ado okoi ma kemdi gi leng de thamalo aduga buffer zone do lokho India government di thambane te kuki khak na haijabani buffer zone hai se adu ma hai miadre free movement or army sinar romak tayap toroga su toro aduga free movement salo buffer salo to aduga amaga makka sangthok sangsin yada ba myam se sangthok sangsin yana bagi damakta akoi civil organization sing sibu sasam pusalo kampu pisalo infanda romak toroga masigi governor sinara ko aba adudi government lakpi yare habi koi yeng seba aduna taba भाप तकी कोई मसी ओरनी है बजु दिंदी भाप मदी गवर्नमेंट साबिया रोय असेंब रियलिटी देखो प्रोसे मागी फॉर्मेलिटी चुम्बा होजी फाउ फॉर्मेलिटी लेतरे चली बसिंग फॉर्मेलिटी नते जस्ट तुमने रिक्वेस्ट तो रुसे सकी बने मेरे म्याम से को सब तागे लीडर खलगा कोई पार्टी से लीडर खले मागबु लीडर खलबनी ना मागबु गवर्नमेंट अमल हेमबिरो ना हाई सकदबनी होजी चली से जस्ट तुमने की मोय की प्रेशर नहीं को प्रेशर एनजीओ ने सब का सब माना बनी और इलेक्टेड सिंग सब का मोय खेने बको गवर्नमेंट सभी पठान है दो चुम्मे मरमदी नखोई गवर्नमेंट से मन है बिसे माग वही दम तक यंबियोबा जीपी नंदाबु अपॉइंटमेंट लोबो ngamo हैबगा अथादी नखोई ने तौरिबो लाले नखोई ने चलिबो मोंग लाले नखोई अप्रोच तौर इदु लाले अदुना नखोई उना हनबे यारोय लान बनिना प्रोसीड्यूर पार्टी प्रेसिडेंट उनगेदी पार्टी थ्रू द लाकदबनी अदुगा होम मिनिस्टर उनगेरगना लीडर खल्ल मतुंगदा अखोई सीसी ओइरे नसो पार्टी ने अयाबदो लौरगा मा लीडर ओइरे हाय मतुंगदा लाकदबा प्राइम मिनिस्टर सु मै लाकदबा मदु म प्रोसीड्यूर सिंगदो अपौ तौदबीदा अखोई मियाम हाइरुची प्रजा मियाम सावरे मथंगदा अखोई काररोय अदुन मसी तौहोददि याद्रे हाना पंचत चपदुन दियारोयबा अदुना पंचत चपदुदि अदुने कनोना सभी पटानी आम उसितन नगोइना हायरसु कोई लौबु ngमोय अपॉइंटमेंट लौबि ngमोय अदुगा पीस ब्रोक लगे कुकी गा याना खो याना बियाना ब्रोकदबनी मदु मतुंगदा पॉपुलर गवर्नमेंट लाक्सी हाबनी अदुना मसी आइना लास्ट टाइम मो थमदनिंबदि मतमसु याम चखरे आइना मु थमदनिंबदि अखोइ से सेंटर दगनक अखोइना मसी गवर्नमेंट से पॉपुलर गवर्नमेंट सिबु सेंटर दा हाइजबा
aduga aikoi gi right leiba leitaba MLA gi right si kaino aikoi na majority leire MLA ji hariba asaheb do koki 60s MLA munda 10s MLA na government semba sendaba yawo yawo mente ai hojik leiba BJP government na leihanbam tamda so automatically moi se MLA resign tawdri phausi moi su dum yawo da mantri da balo do tunga maniko adubo hojik leiba na twen BJP ki 2020 something like aduga atopa NPP NPF aduga independent ZU sing punchillaga moi subunena government form torani ado minister chitrain thoi wasak lo khrani adu moi tara la taga chu moi su yauri bani adubu moi haribo government adu da ko yaudre na takade bukini takani moi resign ta mak resign to buta bani resign to hodi government du yaudre lo buta bani mantri phangdraga government yaudi habri yaroi as a representative manipur ki representative oina assembly da representative phausi lady phausi mantri phangdrasu madu government de yawe hena koi low pa bata bani ajuna mase akoi any hoji government center na formation to wo na piak pom matam na form to wo matam ja kukina represent to dre haisu member oribina yauri han lo buta bani ko aduna masida akoi wa yamna nganinga leite sem laga di adu mo yauri lo buta bani aduna aina muka last muka han mo haiki any center na leader ma khanbiro maduda khoi yare haibadu handok piro adu muhutta hana puramba Minister nataga speaker Radhyasam Govindas Bishorjit moi martigi khanbiro haiba maka hayan biro ba madu haibam tamda center na kaino makhangane ba hoji blind da inchilaga ekoi si 60 manungda ama khanbiro haibane ba 60s ML manungda ama khanbiro ekoi loimuk yare noi na khalakpodi yare haibani adu agadi aina sai haibido naga khanbiri yagadra kuki khaladi yagadra habido aina last da sin thomjege moi chu ja minute na thamge hojiki poda da ai oi bo pham ga thamge ai khoina CM ji biren natana oi ningai leite na haiba na te ko hojiki mowong sida chongthoga ai oirage na chongtho lepa ngam bosu leite chwai da kuki naga adu da gi wafam kai leite iranga mari lendeng khale ai wakanda CM oi bute maramdi biren na tawgi thawa khara da ai khoina ai je biren yam kan jai banu pani ko ma hoji su mai support ki na tra mai gi kano leide haiba wafam na te ba illegal immigrants ka popi thaba kangu ga sida ai compromise tore lepa leba mi di ma ma oem irang ji mana ho bune na sa jama feta dum di yaroi ai gi open da yaning de mana ho na te kai gi no hada ma gi so yawe hade mana government pai pai de kai da ho hai di ai adu ho idu kai gi no hai ba ina ai gi observation pi ge ba ai koi na si ba da after merging in Indian Union Indian Union da merge to matung da pai pai koi gi lengak pa tra lengak lo da yawi mayam sing ja si ya choi ba mayam de lisang sin nga si bok lei ba do si gi matam da pokhai bane lawi aduna si gi matam je koi na khangori se ai koi sumaina karan da ba cancer gi leina da last stage am leiba lamda mom oire je handaki matang je khang bane ba ko aduna against the constitution da separate administration palen tan ba do constitution gi provision am da kai su madu gi do grant to thokne haiba leite aroge hujikti makoi gi party gi haiba se party gi policy am di program sing matung ina sase banga tani koi political party sing yaw ne kange age instruction kan la kan si tawu yani ar dur don sapa kan moi party adu gi pot da aduna constitution da di koi gi magi article sing da koi gi yamna kan ba dhap sing tor kan da khadrak madak toroga khat compromise to ni na khali ba ko ki na khali ba to ri su ya roi ngamsung moi adu ga leiba potuna ngasai gi leader oi binam leidraga di naga da pi gi ko jit ken kai leite but he should be the one who sustain for Manipur for a territorial indicative Manipur to safeguard Manipur adada atai tholoktra bnina ai khoina khalladi hana gi se tu haiba por instructions u udamina adum punna ma ju kar mana dum tagidra leitabni ma oi gi jai ko oni mom election e ko gi just popular government semo report roi baron gi khoi gi da san ta dak sage khoi hujuk si khoi gi government ji semba pamba kangbu ama adugo साइड की सुपा फजब गवर्नमेंट अमा मियाम वकटफम लेतबा सी लेदनबगे अतुबदा गवर्नमेंट अमा लेबदी यम पामनदे तौबदबु तोंगान तोंगान मणिपुर दा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग साइड की सु कोगी लेरिबा ममांग दा हुजि हुजि लेरिबा सिंग सि मियाम गी मणिपुर थोली क्राइसिस से लोशन मंगम खिगद्रबा अदुबा एमएलए सिंगातनी अदुना नौना फर्स्ट इलेक्शन अमा तौरा मतुंग दा मियाम गी लेंगा अम सीएम साइ वाफम नि फोंदों पसु लेदे हाबा तारे दुगा लीडरशिप की मतांग सु हाइनरी अदु कमाइने अखोगी फर्स्ट इलेक्शन सिन हेन फगदोरिबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थु द सेमजिन मिसन फगदोरिबा रोबनो जागे बुथन ai ko hoya jage bo noi gi NBN sing ki kari kari wari tokro mana matam do public leader oi jai hai bo ne bo ko
matam mana CM oi ha wane ko lan problem thu is di BJP matam dane adu di khoi loi BJP to kadam ne yes BJP dei loi to kadam ne khoi hosi bo BJP de ke dori ke si yam chau question ne me sigi leader ai nga sai jei do khoi han jan hai re na national political party si yaw de khoi is le khata ye ra ko yes khoi nga si mui ba chang malai BJP ye ya yaw chang yor ngani center da pistoki matang da BJP ki agenda ni 2027-28 mamang da manipuri la lobai problem loisan bai je moi ge agenda ni NSNIM gi issue je loidra di manipur la lobal loi ro je central government gi intelligence ki one and only one sided wakhan ne ko yam khene wa nagana la no ko ga maitai na la no ga akhoi la lobo support to bai wana te am think khene ning dam tan bhai ba ma ga greater jaga ma tan ba lam gi mapu ai ne hai ba yam khene ko yam ning khene na ni ko ning dam tan ba sina mani adagi nga sai gi lam gi mapu ai ne na haisen ba sina mani adu ga ai gi lam je sibo ga dam ne hai ba sina mani ko adu ma yam mar sine swai di problem oi je akhoi kanam da hing min ko na te ai ba kamu je si method pa sine ba da ga oi je si met na bo hona ba da si gi pot si met na bo hona ba da nga sai gi kai hai ni ko akhoi gi si akhoi lam se sule le ta ga mu na akhoi lam ne ai ga la ga di madu di me khai na um chang ye ko madu me khai na badu da partly NBN sing gi role khare le ram be but greater role de kana gi no hai kan da Delhi leadership na ne ba 2023 gi May gi date 3 da akhoi si rang se hawe hai ta di center da le ram ba BL Santos Samit Patra moi me am tam do loi le moi ke do le ho ge ko moi ke do le ho ge ba hojik pho akhoi gi NBN sing da tai na to khro ba Manipur ki BJP ki legislature akhoi gi le ba oza sing ahan sing je natraga maru mapang sing hai ta ne ko ado moi me am sina to da ngamak ta ba gi maram do kana na no ba BJP gi manung da BJP masa ai hojik so haijar re na JDU da su kano yauri kuki yauri NPP da kuki yauri ko NPP da su NPP da budi yaudra male ko aduga kano da yauri BJP da bajan yauri ko adagi JDU da yauri ha si mayam se loina ma yenga ganda moi gi marakta moi gi masen da moi manung da hana pistok to gadam ne ba political pistok ama party manung da to lising la ga ne se moi manung da pistok ti to draga maitai na to an chala amu una adagi nga sai gi gano cookie liberation front na bro mathom ngang ho organization kai de no kanano su khang da ba khulai ma tro paisal laga thola ga dum nga sai gi asiti 700 square mile gi wari ni ga era kanano moi kari oi ge ba nga sai gi law se kanana no ba sigi mathakta cognizance law se ga no ba government na sigi cookie liberation front adu ada 700 square mile gi wari kanano se cognizance law to se government law da ne hosi kanano experiencing leitre maitai government ju leitre kanam leite home secretary ne law da ne home department na sum ba wakai ka do bai ngangali no ba akhoi hosi muibala ko se da akhoi wakai am ngange ko si peace process da muiba gi NSNI police na ai soi kaula ka ne ba la oidro ozana nga ngo kaula ka ni ne la oidro soi kaula ka ne moi na ngam ga na moi ke do bai kongam din no so mam ni kai no ganda Delhi is totally involved in whatever is happening in our state akhoi si state ta thoi ba to sing da Delhi gi role sam chaw ba duna last se akhoi khutale ori se kai no let us resign party ki ka to piracy resign to se segai re se ba noi pamdre akhoi noi akhoi jum drama sa akhoi leader sing jibo akhoi na thagat ki leader je phagi do noi thema ga mung thara ai hoji ti una ba ya giro ya ra mung thara ha adagi sagar semning ba kambu ju chithi wai na pibiro BJP party president da noi na khalak pal leader do akhoi yare akhoi mi taru ki support lai re official letter am pibiro BJP ki leadership sida sida kaino lenga semu kaino kuki ya ba ya da ba se kaino lenga ke se number na semre lenga ke se kuki ne semna te maitai ne semna te lenga ga se number ne semne number su di lenga sem ya re number su suba lenga su sem ngam da ba semhal loi ju mo hai ba adu ta di akhoi ne ngasi party ki member oi se kari kana ri ge se party ki leiba member me am khan gadam ne ba mandal da resign ta udam ne ba koi to kadam ne ba akhoi lenga semhal loi agari to kadam ne ba Delhi chaki ba kamu dura akhoi to ge nang lenga si lenga semdo ya bo phone do yadre ne una halaktre hai adu di akhoi mandal da resign ta ge yar bo ana adu di taw gi no ngai khoi tha le kanda semba ya ba gi condition am di le ring ata ngai gi je har ga di adu ta ri akhoi pulaba dum lumina we je masan ta me akhoi lup to re ba akhoi lup to re tha ama makai ka ta ngai re si miyam na khangbi yo ba akhoi lup to ra ne hoji ko akhoi number le ba NPP ju chithi ra PB ro ba BJP da ko any leader khalak ba NPP support mi taruk ta che akhoi mi taruk si taruk se akhoi support
को से JDU सु चिठी रे पिबिरो बा पार्टी दा को अखोई से सरकार सेम मसी पार्टी लेगा सेम दबु कइनो कुकी याउदे यादे मा याउदे NPF याउदे यादे काय दगा लिते कइनो ने लेगा सेम मसी कइनो अखोई मणिपुर काय दना बताउनी अखोई कुकी की लेबा वखलोन दुसो अखोई तागनी मतम दुन लाखो चीफ मिनिस्टर नो हाय लोरे नोय वखलोन दो कोई तागनी असेंबली दे नैन सिलाव हाय लोरे अदगी कदुबगी नोय अदुदा सुसा मुफम के होई रांग सगलेनो Z+ सिक्योरिटी पीनी हेलीकॉप्टर पीनी जितना पीगनी लाओ नैन जे हाय लोरे अदु सेमबगी ममी दो प्राइम मिनिस्टर लाबो उदेबा अदुना याम संबदा इ नाइनिंग जे मियाम ना खनबिरो अखोई गे लेरिबा लीडर सिंगसी बु कयाम बेबार टोबिरी कयाम बेबार टोबिदे है दु खनबिरो लेंगाक सेमबदा लीडर सिंग खतगी रोल नते अखोई ना ngasi BJP की काटो कांग्रेस काटो समाय पाए सेगारे पुनमितो अदुदा लावै नोय लेगा तो सेम लाव हार कदमने अखोइना फम्मगा सिदा आयु जे जे दो यारो रेडी तोरबा हायगा नाय खोय था हम दंदिंग आइ जे हायगा अखोय था हम दोंगाय ले तादी था के रोम चखरने था मरी मंगा हमको चखरनी हयें सि पाउ मुइबाला आनी बिहार इलेक्शन लोयनी बिहार इलेक्शन BJP माइथि जुगां बोंदे JDU पोजिशन याम ति पजदे याम से ना हंसिन मसेम दंगाय असम इलेक्शन चलदोरे असम दो जी BJP फनाम रिजाइन तो होग्रे हानगी यूनियन मिनिस्टर ओरम्बा नुपा अमगा लोइना मी कुटाम पन रिजाइन तो को हयें जो रिजाइन तो पे अदुना पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर से यंग बिओबा अखोई गिदी BJP ओइगेरा ओइरोइगेरा अखोई लेगाक से अखोई खुतले होबम चंगेबा मसी लेहमदोइ से अखोई लीडर न चपदा तारक ततादी नोइना हाइबदा तागर कामुगी तो नोइ के दोबगी नोइ कई दोबई नोइ अदुदा सुम फम लेनो लाओ लोक्स लाओ हाइदम अखोई मैम लेमिने अदमनेबा सेगाय अदमनेबा को सेगाय तु येगो नोमदने मी चनी रिजाइन तो पदन वाला सगा सेमोय हारक्त्रबा आई वांगा मे टॉपिक जे सेम माइन थमजे याम नुवाजिंग असि थमजरिबु टॉपिक पॉपुलर गवर्नमेंट लाइकली आफ्टर इलेक्शन असि मतंग तोंगन तोंगन बाय खोगी हुजि हुजि ले फिल्म सि द सेंटर ना लौरिबु रोल सिंग असि मियाम नुसि येंगु मथौ तारी अदुका खोगी सब सब लीडर अमा पिसिन दबसिनसु खोगी सरकार सेम बसिदा खितंग खोगी खरु थांग अमसु लेगद्रा हाइबे चिंगु तोंगन तोंगन मोचिंग पोंदोनारी याम नुवाजिंग असि के तेलबा खोगी मतम सिंग सिदा सरु याबिरेपा खोगी अहनबदा उजा किरण येंद्रेम्बम खोगी सोशल एक्टिविस्ट अदुगा उजा MEIBON PAOMEI President ZUCM aduga uda SHANTA NAHAKPAM General Secretary UCM uja hum juta roiboni kaikun busari miang tabiru singbo amuka nai konona kaikun busari Hauzik thabaki pau pichari female manga ke hangba famsing kauri mahigi thak nursing degree loibaga loinana 1 year experience leiba oigadabani hindi amasing english staff fluency leiba oigadabani thagi oiba salary lising tara manga in hand oigani loinana accommodation su hospital na provide togani thabaki mafam Hyderabad oigani male amasing female ani gi front desk receptionist cum billing executive ki hangba famsing kauri mahigi thak na bachelor degree loiba oigadabani hindi amasing english staff fluency leibaga loinana computer heibasu oigadabani thagi oiba salary lising tara humdoiga chamga in hand oigani loinana accommodation su hospital na provide togani thabaki mafam na Hyderabad ni tile fixer gi nupa taruki ahangba famsing kauri maigi thak degree darkar oidrabasu passport amasung 2 years experience leiba oigadabani thagi oiba salary lising kunma pandagi hauzagani accommodation transport visa amasung flight ticket na jingba company na provide togani thabaki mafam na United Arab Emirates oigani akupu marol gidamak 9366230077 natragana 7005273217 da contact tabiru natragana aikogi office Sparkle itu service Northeast Window TV building hata New Chakon Road ta lengsinbiru Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singidamakta Germany da hospital program tamba yabagi kudung chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta
Physics, Chemistry, Maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Manga subada Construction Engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta Physics, Chemistry, Maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Taruk subada Automatic Mechatronic Engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta Physics, Chemistry, Maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Taret subada Electrical Engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta Physics, Chemistry, Maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani. Nipan subada Medical Technician Radiology Assistant MTRA tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigadabani. Mapan subada Medical Assistant amasung tara subada Nursing hariba sing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loirabasingna apply toba yagani. Loinana hairiba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phauba chahi ahum phangani. Loinana 100% job guarantee in Germany da oigani. Loinana 100% education loan to support taujagani. Akupa marol gidamak 7005 063196 ta contact tabiru. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.